Lap ki pulit ya ki tiar pan bathai haka bek bale ino haka wega jaka Haribhawa district Meghalaya. Nakaliang jong ki pulit jong Haribhawa district mar kila pantip siya ki special bomb squad na Shillong ki balalay bran siya katega jaka. Lala banya dan na kajingjia basir khay kabala banjia harin ba ki pulit ka Meghalaya kila pandu pendam diffuse yaw tiar pan bathai balalap hapo kawai kapla bala ino haka wega jaka sa abreu Haribhawa district. Hakapor kumbanyo shteng baje jan miet jong kasi sejan kinong song shnong kaum sning kila pentip syaki pulit harin mi kila lap ya kawai kapla bom la banithu kabala suba badon kitiar penbathai laya thu katulong kubor haga NDTV nakaliang jong ki pulit jong Haribhawa district marmar kila pentip syaki pulit jong ka special bomb squad na Shillong kibala lek marmar syakte jaka harin bala jurip ki kanhun bomb squad kila pentikna ba udon u IED ha katay kapla laya thu gitu long kubor na ki pulit kinong pulit bom lane ki bom squad kilala aban pendu pendam yaw te tiar pen bathai balara no ya usya musning police outpost bantok ki bnya lai thu yaw bru bala kno bala ulabu yaw te tiar pen bathai barka jing tokir ke babnya kadang ya shikman hapo ga jing pe jang SSP Haribhawa u Vivekananda Singh Rathor katkum lagi telong kubor balayo lum laya thu ba kamsham ladon kano ga jingjia bas ngusi ne ga jingjulor hakapor bal pelong ya kane ga jingkhra